Mwen e fèm nan mwen batou men. Ou dek mese? Yo, se la ba yon fèm nan mwen. Ou tou sop pou matou men fok? Ou dek mese? Ou sa pose la ou ba? Nasye? Ache la men, mwen mwen pose men. Ou dek mese? Baz, ou tou sop pou matou men? Mwen chenye ba fote mwen men ki fèm pou matou men. Bay si dam nan randevou men, mwen fini nan 2e men. Fèm nan vini 4e baz. Mwen jen mwen tou men. Sa pou sou la. Se premye fèm pou l tou mwen men. Yo tap di mwen bay, mwen mwen yon mwen ki sa tap di mwen men. Wè sa pase, Baz? Sali. Wè konen Janet? Janet men, e ba ti dam ki aset la. Alez, Baz, wè konen biye? Sa mwen nan ati a mwen de yage. Baz. Mwen mgonen l boko akouchi. Oh, kome Janet wè fèl nan zon nan men? Janet papa? Fè timoun nan papa? Janet ane kou vè piye li fè timoun nan Baz. So konen timoun nan tombe fè la gona cham nan? Karolo, mwen pase men. Lòt jou mwen men fò soti. Mwen wè sam do la. La fini, mwen pe ishi li deja bloke men. Mwen tout pe yalok. Le mwiwe men, mwen ti fòm nan ki bè mato wa. So konen pase. Fini, mwen te sou telefon mwen mwen wifi la kala. Fini male ki ti fòm nan. Ouwe pase mwen isit, pase mwen isit wifi gratis. Mwen le mwiwe la kala mwen, mwen se ti internet la pou ki bay, pou mpou lop a fòm nan. Men mwen fi la kala mwen lok tou wifre. Oh shit! So yeah. Oh my God! E mwen men. Oh my God! Wifi amzou ki lok tou men.